Akisbani Imphal Nolini Devi na pau pajari ahanbada maruiba pau ngasi asi malemgi akoibagi phibam kanba numit World Environment Day ne palanthorum asiga mari leinana Mukhi Mantri na miyamda yaifa paujel pirakli राज्य की बीजेपी सरकार की नुमित चामनी की एक्शन प्लान की मनुंग चन्ना लंबी हुंपुतरा मापन पाकथोकनबा सरकारना थबक पाइखटपा हौरे अमचुंग मालेम की अकोइबगी फिबम कनबे नुमित वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे गा मरी लेना न्यू दिल्ली की विज्ञान भवन दा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना मियामदा वांगांगनी ngasi asi malemgi akoibagi phibam kanba numit World Environment Day ne malemgi mafam kaya da pangthoknabagum Manipur da su palan thorum asi rajya sarkar amadi tungan ba sangsan chingna chinduna pangthokani numit asiga mari leinana Mukhi Mantri Nongthombam Birena miyamda yaifa paujel pidi maki paujel da Mukhi Mantri na hai numit asina lakpada rajya asida nunga yaifa ba santi leiba amachung chawkhatpa purakpa oirasano मालेम की अकोइबगी फिबम कनबा नुमित इंग्लिशिंग अमा चमापन हुंपुतरा मरी की जून मंगादगी लेप्तना पांगथोकतुना लाकली मसी मालेम की ओइना होंगलक्लिबा अकोइबगी फिबम कन्ननबा मियामदा खंगनबगी पांडमदा पांगथोकपनी कुमसी सही की पालन थौरम असिगी हिरमदी ओनली वन अर्थ हाइबसिनी मुख्यमंत्री न हाई अखोइगी राज्य असिदा मियामना भाप तादबदगी उमंगी सरुक कया पक्तकनना कोकथोरकपगी थबक कया चथरकली मसी यामना लाइबक थिबनी मसी थिंगनबगीदमक सरकारना अकनबा खोंथांग लौखटपा हौरे तुंगी मिरोलगीदमक खल्लगा उमंगसिंगबु नौना सेंगबनबगीदमक अकनबा थबक पाइखटले मसीदा मियामना मतेंग पांगबियु हाइनसु मुख्यमंत्रीना मखाताना फोंदोकी लोकताक डेवलपमेंट अथॉरिटी LTA नसु मालेमगी अकोइबगी फिबम कनबा नुमित वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे बिष्णुपुर जिला की थांगदा लेबा लोकताक लाइरंबी ग्राउंड पांगथोकनी थौरमदुदा केंद्र की मपाल थौरम अमसुंग शिक्षा की राज्य मंत्री डॉक्टर RK रंजन टी रोबिंद्रो MLA अमदी LTA की मकोक थोंगबा ऑफिशियल सिंह सरुक याकनी थौरम की सरुक अमा ओइना 9 सेक्टर असम राइफल्स न सिंदुना नंबोल की माइबम लोकपत सिंगदा साइकिल रैली अमसु लमथाकनी राज्य की बीजेपी सरकार की नुमित चामनी की एक्शन प्लान की मनुंग चन्ना टोंगान बा लंबी हुंपुतरा मापन पाकथोकनबा सरकारना थबक पाइखटपा हौरे लंबी पाकथोकदबा असिदा सोकदबा मफमसिंगदा जिला की डिप्यूटी कमिश्नर सिंगना नोटिफिकेशन थोकपा हौरे लंबी पाकथोकदबा मफमसिंगदा लम खोपचिल लंबसिंग तकथोकपा हौरकनी हाइरे पाकथोकदौरिबा लंबीसिंग अदुगी मनुंगदा इम्फाल वेस्ट की लंबी 19 इम्फाल ईस्ट की 19 हाईवे के थंगना लेबा लंबी 9 कक्सिंग की लंबी 3 बिष्णुपुर की 4 सेनापति की 1 कामजोंग की 2 नोनी अमसुंग सुराचानपुर की 4 अमसुंग फेरजोल की 1 मणिपुर की टुंगान मफमसिंगदा पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पुबा गाड़ीसिंगदगी लौबा टैक्स हंदोकहलु हाइबा दाबीदा ऑल मणिपुर पेट्रोलियम प्रोडक्ट ड्राइवर्स एसोसिएशन ना थाव अमदी गैस सिंगदबगी खोंजंग चंगसिलंबा अदु ngaraंगदगी हंदोखरे राज्य की टुंगान जिला सिंगदा एंट्री अमसुंग एग्जिट टेस्ट लौरिबा असि लौदनबा सरकारना थबक लौखटपियो हाइना महुत कंज्यूमर अफेयर्स अमसुंग पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन की कमिश्नर सिंगदा ngaraंग एसोसिएशन असिना जेरोल अमा पिसिनखरे मरी लेनबा ऑफिशियल सिंगना मदु थबकता ओंथोकनी हाइबगी थाजबा पिरकपदगी एसोसिएशन असिना संगसिलंबा खुंजंग अदु गरांग नुंगथिल पुंग अनितगी हंदोखिबनी पनबयाई ऑल मणिपुर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स ड्राइवर्स एसोसिएशन ना थबक लेपा खुंजंग चंगसिनखिबदगी राज्य असिदा मियामना थाव फंगलरोइत्रा हाइबगी मिपाइबा पुंगनखि मदुना मरम ओइदुना पेट्रोल पंप सिंगदा मियामना परेंग सांगना लेपतुना थाव लौनबा होनखि ngasi asi malemgi akoibagi phibam kanba numit ka mari leinana मुख्यमंत्री नोंगथोंबम बिरेन सिंह अमदी फॉरेस्ट एनवायरनमेंट अमसुंग क्लाइमेट चेंज मंत्री थोंगम बिस्वजित सिंह अनिना मियामदा पाउजेल पीबगी थौरम अमा ताबिरिबा पावसे क्लोइबगा संदोकनी थरुमसी आकाशवाणी इम्फाल की कंगला अमदी संगाई चैनल अनिमक्ता ताबा फंगने ताबिरिबा पावसे आकाशवाणी इम्फाल दगिनी
मालेम की अकोइबगी फिबम कनबा नुमित वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे का मरी लेनाना न्यू दिल्ली की विज्ञान भवन दा सेफ सॉइल मूवमेंट की थौरम पांगथोकनी ngasi ayu pung 12 da pangthokadaba thauramda Pradhan Mantri Narendra Modi na miyamda wangangani Save Soil Movement asi malemgi akoibagi phibam soksilakliba asigi yenglaga masigi mangjaba kaya miyamda khanghanaba amishung makhoida daita khangna thabak tawbagi tangai phadaba du khanghanaba pandamda pangthokadabani Ningsing bayai malemgi akoibagi phibam soksilakpagi matangda miyamda ningthina khanghanabagi damak sahi asigi March thada Sadhu Guru kauba miyoi amana malemgi leba kuntareta numit chamani motorcycle tongduna miyamda paujel piri ngasi mahaki paujel pibagi humputara manga suba numita Pradhan Mantri na mahaki pungningi wafam kaya Sadhu Guru da phongdokani Pradhan Mantri Narendra Modi na Pradhan Mantri oirakpagi sahi nipan surakpa thauram ko mari leinana sarkar asina lebak asibu maromdom lepchaba ngamnaba amadi malemgi chakhwat thaurangda lebak asina achauba daita lawnaba honari Twitter da thagatpa warul amada Pradhan Mantri na hai lebak asigi nagari koti chama kunthana lebak asibu atma nirbhar gi khuthangda maromdom lepchanaba warep lawre Kendra ki NDA sarkar na lebak asigi miyamgi damak yaifanaba thabak thauram kaya paikhatli Sri Modi na hai masigi damak laibak asigi ngak sel gi sector yauna tungan ba sector sing phagat hanabagi damak lepa leitana honari hana leiramba phibam tagi ahongba kaya purakpa ngamle miyamda sarkar gi sasan ningthina yahonabagi damak sarkar gi sabka saath sabka vikas sabka biswas amachung sabka prayas haiba yumphamda laibak asigi lairaba lawmi sinmi sing amadi nupi angang singi yaifanaba thaurang kaya paikhatle ngasi phongba pauje singi maroiba pau singi damak hauze Maibam Dwijamani leire Dwijamani Thagasari Nolini Manipur ki singa masung tamgi CSO sing pullaga thabak tominagani haina thorakpada Mukhyamantri na nungaiba phongdokiba Greater Imphal amasung district headquarters singi lambi humbudra mapan pakthoknaba sarkar na thabak laukhatle haiba amati All Manipur Petroleum Products Drivers Association na makhoi gi dabi taksinduna satharamba thabak lepagi khongsang handokibagi pauna Manipur da ngasi phongba pause singi maroiba pawena phongnari UNC kokomagi thomi sing pulaga CM unakhre singa masung tamgi CSO sing punna thabak tominana ba thorakpada CM mapungning nungsikre haiba paw sanali bakta ahan be headline tawduna phongli Singda khulta bagi system onthokpa sumgani Union Minister Nitin Gadkari masamak laglaga elevated highway gi chatra hulagani khangalakle haiba Chief Minister na phongdoki ba wafam narol gi thodangda ahan be headline tawduna phongli Mag thangmang haukip court puthokre numit tarukni police custody da thamnana ba rimal lokthakre haiba paw Isel Express ta ahan be headline tawri Greater Imphal amasung district headquarters singi lambi humbudra mapan pakthoknaba government na thabak baikat pa hokre haiba paw pongna phamda ahan be headline tawduna phongli maruoiba lambi humbudra mapan pakthoknaba sarkar na notification thokre haiba paw People's Chronicle da ahan be headline tawri pawasi sangai express English da su ani suba headline tawduna phongli Kangpokpi Forest Division na u sara lising tarani thoi mai pakna thakre haiba paw huyelan pawda ahan be headline tawri World Environment Day ngasi pangthokani haiba paw Manipur Mail da ahan be headline tawri Tanker singi khongjang handokre haiba paw Sangai Express Manipuri da ahan be headline tawduna phongli Petroleum Products Tankers Drivers singi khongjang handokre thau thaba hokre haiba paw Isel Express da ani suba headline tawduna phongli Muslim Christian Sikh Parsi amasung Jain bu minority ni haiba wafam Supreme Court singnarakle National Commission for Minorities gi notification singnarakpa petition asina Manipur da Hindu singi missing sada nifumathoi dasmik ani mapal lei hairi haiba paw huyelan paw da ani suba headline tawduna phongli North East ki state capital sing mathang sei fawda railway connection lehenaba North East Frontier Railways na lupa crore lising marbudra manga hena invest tawgodori haiba paw narol ge thawtangda ani suba headline tawduna phongli Pollution hanthana industries tawba singna darkar leba thabak lokhanaba President Ramnath Kovind khangan khreiba paw Surasanpur da phongba Masona Thar da ahan be headline tawduna phongli Social Welfare Department na sahi taruki makhada leba angang sing Aadhaar enrollment tawbagi thabak Surasanpur da paikhali haiba paw jila asita phongba Nesin Tuhil tu da ahan be headline tawri pawasi jila asita phongba Manipur Express ta su ahan be headline tawduna phongli Nolini Thagasari Dwijamani Aruibada maruiba paw amuk hana
ngasi asi malemgi akoibagi phibam kanba numit World Environment Day ni palanthorum asiga mari leinana Mukhyamantri na miyamda yaipa paujel pirakli राज्य की बीजेपी सरकार की नुमित चामनी की एक्शन प्लान की मनुंग चन्ना लंबी हुंपुतरा मापन पाकथोकनबा सरकार ना थबक पाइखटपा हुरे अमसुंग मालिम की अकोइबा की फिबम कनबा नुमित वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे का मरी लेनाना न्यू दिल्ली की विज्ञान भवन दा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना मियाम दा वांगांगनी पाउलो जरे